Romanantur, bom dia e feliz sábado. Bom-vindo a emenda de nosso programa de Sábado School. A emenda no Sábado School vai estar uma maneira diferente. Nós vai ter panel. Pensei nós que chama adiante nosso irmão Steven, nosso irmão Jennifer e nosso irmão Mark. Para passar adiante, toma assento, assim que nós vai ter em Sábado School. Ok, nós está completo. Romana, laga nós lanta para, assim que nós possamos uma palavra de oração. Nós tata que está no cielo, que o nome seja santificado. Tata santo, tata de amor, nos que amamos, danke. Danke para o sábado santo. Danke para o amor, a graça, a bendição, a paz que você tem para cada de nós. E muito especial, danke para o Espírito Santo, Senhor. Assim que por guia nós. Lá que o Espírito Santo por guia nós, mientras nós estudamos porção de Santa Palavra, nós papel ofrecido de vida que você tem aqui no mundo. Abre nos mente, abre nos coração, Senhor, para cada palavra que o papel, porta-se, nós por aceitar e nós por pôr na prática de nossa vida, Senhor. Lá que tudo o qual que nós papel porta-se conforme de Santa vontade. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, irmã, bom-vindo nos les e sábado escola. Me espera que o irmã turting book de les, assim que o irmã a passa den les durante a semana. Aí então nós vai ser uma maneira diferente, mas se não que menos que o irmã não está participar, o irmã também tem mais de participar junto conosco den les. E o irmã que não estuda les, que não tem book de les, por a folha les junto conosco agora aqui nós também estudar Marco, capítulo 7 e capítulo 8 é a primeira parte. Romana, por favor, junto conosco. Esse man aqui, maneira romana, sa, o título de nós les, de book de les, tá o book de Marco. Nós estamos estudando o book de Marco. O book de Marco trata principalmente over a vida de Jesus. E agora nós estudamos Marco 7 e 8 é a primeira parte de 8. O título de nós les, nós estudamos 6, o título de nós les está de Padem by Pafo. De Padem by Pafo. A palavra de Deus, ora que nós anhele para prometer, esta toca nós. Esta toca nós de nosso coração. Qual nós está nos mente. Nosso coração está nos mente. Ora que o Espírito Santo, papai, que nós na nos mente, a palavra de Deus está vira duche para nós. E mientras o Espírito Santo traz de nós temos esta obra de nosso coração, assim que nós mira nossa atitude, de coisas que nós assim, para fora, com o Espírito Santo da obra. Agora lá nós vamos com Jesus a explicar, com Jesus a experienciar, essa aqui do book de Marco. O texto de meditação, tem um irmão que sabe? Tem um irmão que sabe o texto de meditação fora de cabeça, nós temos em Marcos 7, de 5. Marcos 7, 5. Fora de cabeça. Hermana por ler ele. Hermana por ler ele, quero.
Ajá. Ay, tengo... Amém. Romanela? Diz ba buque então está baiore. Yeah? Sim. O texto aqui tem algum gente que sabe for de memória. Para sombra, é um texto sumamente importante para nós forçar, para nós por estudar, para nós forçar Kiko é significar humana. Tem um gente que pode explicar Kiko é texto aqui significa? Kiko é texto aqui significar humana. Ok, me quero assim reclame. Me quero assim reclame humana. Tem estudo que aborda do na over de perdão. E dentro do estudo tem les que está passando arriba e texto aqui. Que está explica claramente que o texto aqui significa. Mas mira, Romana Jennifer, quer dizer algo? Sim, me quero explicar o que o texto aqui significa. Romana, nada de pafo não está contaminando nós em vista de Deus. Pero tudo lo que está sali fora de nós mes está contaminando nós delante de vista de Deus. Voorbeeld, se ene si malo cubo, pa si malo cu nebek delante de Deus e ta guardo nota. Pero se ene si malo cubo e abo si bom cu nebek, seguramente na cielo lo que estrella arriba o corona. Amém. Amém. Ok, Romana, nós também tem les de sábado escola. Nós também para les de já domingo. Les de já domingo está titular Tradição Humano versus Mandato de Deus. Tradição humano. Nós temos uma outra palavra para tradução, tradição, da ciência, opinião, cultura, costume ou pensamento humano. Essa é a palavra, não? Uma outra palavra para tradição. Agora, o texto diz, tradição humana versus mandato de Deus. Nós estudamos Marcos 7, verso 5 e 6. Jesus estava tendo sua vida ribateira e estava atacando rond parte do evangelho, a palavra de Deus. Pero estava tendo grupo de gente que estava a escutar, estava tendo outro grupo de gente agora que não estava a escutar. Ora que Jesus estava a papai, pero não estava a seguir Jesus, sim. Esse não estava a escriba e fariseu, não. Não estava a cana atrás de Jesus, para não buscar moda de correr em trampa, para não buscar sua falta, não. Assim não por acusar. Ora que Jesus chega num certo caminho, e discípulo não, e Jesus não estava em hamburger, e não chega com pão e não come. Pero agora é fariseu não, que está acusar Jesus. Em verso 5, nós estamos vendo aqui que ele avisa, não avisa Jesus. Não avisa Jesus de como o discípulo não está cana segundo tradição, não está cana segundo a tradição de anciano não, e não está come man com pão, não está come pão com man impuro. Que mendi não está viva segundo tradição, não está diz assim coisa não, segundo não está bom. E assim está contaminando, não está gente não impuro. Então Jesus a contestar. Jesus a contestar em verso 6. Jesus avisa não que o povo aqui está orando com não lep não, pero não coração está leu fora de mim. E Jesus a chama não hipócrita não. Agora pergunta para o mano. Brother Steven, Kiko, Jesus estava querendo ora que ela cita o verso de Isaías também, porque Isaías também está papo de gedrag Kiko Jesus estava querendo ora que ela chama o fariseu não hipócrita não. A palavra eigenlijk is een duro, no? Hipócrita. Ja, de bomba nos compreende também Kiko está, no? Então, se nós conhecemos rato Mateus 25. Sorry, Mateus 23. Sí.
versículo, vamos que, de 1-3. E dice, e ora Jesus papi que multitud e que discípulos dizendo, escriban e fariseus da cinta riba stoel de Moisés, pensei tur lo que não bisa vosso hasie e cumpri com ne, mas não hasi segundo não obra não. Kiko ta não obra não? Não obra não ta pa soma não ta papia, mas não ta hasi. Mire dus, eu sei eigenlijk tava da onde problema não de fariseu não de biseko, mas não mesmo não ta seko. Na menos da Bíblia e cogo não ta predicar. Tapi saya diz ok, você anda pone e banda de sei, riba de na pone e em prática não que eigenlijk nota lo que Deus realmente te requerir de gente, não que costuma não por exemplo que solamente o sacerdote não, que é assim general e vários outros coisas mais para enriquecer na mesa, cultura sei não, para profetar na mesa, então eu aí não a não bisa na poner assim que é surpassar of a quita a lei de Deus e poner algo outro no seu lugar. Dus eu sei eigenlijk praticamente Jesus avisa que não leep não eure aí não da adorar Deus pero coração mês começa a cerca da leu. Sim. Amém. Tem vers também da Bíblia que está bisa que está junto com o texto aqui também que está bisa não de maneira grave não blancha, bonita de pafo, pero pa dentro tá hueso não seco. Agora, hermano, nós gostamos de eles durante a semana. Kiko, nós podemos sacar fora de eles aqui de jar domingo, personalmente. Kiko, eles está bisa nós personalmente, hermano. Sim. Kiko, eles por bisa nós personalmente. Se tem irmão que por bisa, Kiko é a sacar fora de eles de jar domingo, passa mês. Tava tem escriba e fariseu não, tava tá acusar e discípulo não, de tá usa, que não tá usa tradição, e Jesus explica não, que não tava tá sirve Jesus, que não de para fora, lá que nós bisa, pero não coração mês tá leu for de Jesus. Que leas nós por saca for de aqui. Tem romano que queira bisa? Amém. Seguro, seguro. Danke, hermana. Sim, hermana? Sim. Hermana, da ponta, denos igreja, também nós temos tradição, não? Tradição, não? Sim. Nossa irmã contesta assim. Então, pergunta, que irmã não pensa? Prometo que nós vai na panel para contestar. Sim, irmã. Aham. Aham. Amém. Amém. Sim, irmã? Seguro. Aham. Amém. Sim, irmã Violina. Sim. Sim. Amém. Danke, Romana. Tem um irmão que quer comentar? Sim, sim. E parte que não que para o mano que está vista deles aqui tá é peligro que tem entre ti guarda tradição. Mas somos seguindo tradição, nós te lubida arriba em verdade. Para Cristo é importante. Que tá guarda seu mandamento não. Então isso aqui estava é geval de fariseu não estava tá biba. Não estava bisa algo que não estava tá biba, não estava tá maratur cos na tradição não
die gente tradicional die na mesma voorbeeld riba sábado ti mag escupia bau paso se não botou um pecador e ora com Jesus estava também sinta come com bijvoorbeeld e cobrador de belasting não pora compreender saque paso tu resta que não estava a picar de não vista pero para Cristo não estava a picar estava a echt netamente lo qual que ela bem pe mostra nos que que significa adorei. Amen. Ok, brother Mark? Seguro não? Amen. Deus te avisa. Amen. Seguro. Mita, nós tour, sim. Amen. Amen. Dank je, hermana, sim. En zij eigenlijk, dat ele qual que nos turmes terá saca voor, brother Mark? Mita, eens, jullie hermano, er is de landi. Sim. A sombra si bono conoce palavra bomborbisa taparas que vive. Amen. Anto pabo, somme Bijbel te visa tame, dos ciego no polei, Juist. que mendi me que mostra Stephen algo como mesmo não sabe dizer. Anto Stephen a meu nome algo bem importante, qual que tu tem. Ora nós como ser humano que chega na poder, na sen, fama, riqueza, nós está lubida mes hasta geboorte datum de nos mama. Amen. Pa sombra, nós costa subir na nossa cabeça, Sim. nós está viram forma, então essa aqui te passa também de costa religioso. Então que te passa eta bobo virar um estorbo. Então ele não que vira estorbo para ele não anche con anda bota word yama pagano, pero ele não anda bota stroba não de drenta por a igreja bem busca Cristo. Amen. Então não se tá bota tem e coração sincero. Amen. Para Steve quer terminar a parte aqui? Na e texto que o irmão referi na de ora. E dice nel versículo 25 di Matteo 23. E dice ai di voi scrivono ai farisei e ai ipocrita non a sombra você tá limpia parte para fodi e copa di tayo ma pa ding nan ta yendi ladronice e passionan descontrola. Deve seguir visa avo fariseu ciego limpia pro me e parte pa ding e copa e tayo e ora e parte para fo tambe po bira limpi. Che men eigenlijk ding e parte di Marcos of ja en mesmo Matteo tambe da qui. Het moet ons eigenlijk nang dat we de focus op we kunnen externo, lobida e cosnan interno. Dus agora bom Deus te sali cambia of que cambia interno e logicamente externo de bini depois. So exemplo, me digo exemplo, porta ene que bisti neachi. Ene visto que me dá se kiko pero se e pa ding não te cambia. Depois par de rato você bolha mira e ainda trove de meu estado vivo, você vai ver. Deve ser Deus em de sale visão, por exemplo, quita kiko, cambia kiko, assim torna se volve. Ete chamava eigenlijk de condição que você dus het sale limpia para ding, então sowieso é para fotar, mas vira limpia. Nós continuamos rapidamente, Romana, leste Chalona. Me estava tendo uma pergunta, que o romano anda desejar e digo, ele está titular, mão limpa ou coração limpo? Amém. Agora, se nós desejamos coração limpo, Romana Jennifer, Jesus, ela vem para acabar com nossa tradição, não? Não, então você estava o propósito de Jesus. Jesus, o propósito estava para me mostrar-nos a importância de sua mensagem. Jesus não está obligando a ensinar nada. Nem não está dizendo que é bom não tem cu. E também mostrava outra banda de moneda. Jesus também mostrando o amor, o que estava importante. Então, ele aqui, se nós vamos bom, era uma fariseu não estava de focus, ribe carne puro, e carne de sacrifício. Que se bom mexicone ou não laga mexicone, pero em verdade inteiro texto o que Jesus estava querendo não tem nada a ver com carne.
Sino lo cual Jesus estaba te quer así duidelijk na nang estaba tata isaki. Lo que realmente te contamina una persona ta lo que te denang. Nos picanang talanta for di nos deseo nang y nos pensamiento nang. Entonces aquí nos señala de Marcos 7, 20, 23. 23. Amém. Danke, Jennifer, para contesta. Romana tem pergunta? De Eles de Jaluna? Mi ta pon un pergunta al vas. Sicuro, brother Mark. Anche che da bini, insomma, ora non stende di comimento. Aha. E mi ti sicuro che non sta iega di tende anche mendi che ta bai over comimento, dus awe mi por come turcos. Essa é a minha pergunta. Ok. Nós manda puntra awe, nós por comer turcos? Contraduzir, yes. A hermana conosco assim contestar contra um pueblo que cita insistir que o bisabo não banco me de hecho no 10 então me mostrava que não com Pedro e Jesus avisa e não minha se turcos limpi você confia minha palavra da verdade botar de branca mata come numa tama mandava que não está contestando nada passou matar local era uma que te refere a bom mestre conhece a Bíblia Aha. Amen. conosco também repito Conosco, mire. Pergunta? Jesus Uhum. Yeah. Ora, hermano, mas não é Levítico Jesus. Toch? Pero hermano, não está contestando. Pero não, Jesus sabia abolir coi que mendi não tem conta, mas de assunto de comimento até para Jesus abolir ele, já você por comer tudo coisa. Sim, não dá vista também. Sim. Jesus. Contestei. Sim, tem um romanco aí, Samang, hermana? Se me lê sobre a Bíblia, um versículo está mandado no outro, o taí babu arrasta riba é dia que não está bisa, Deus não atrasava para ele. Pero gente passava, modi bisa, é palavra não é. Ora minha amiga com gente que está católico after outro gente, não está explicando o processo, que está parado que bidem a Bíblia com é sábado ora me tem com ante. Então, conforme com o que a Bíblia mesmo está bisa, o outro gente está introduzir a Bíblia, a mim também se um romano, um gente que me conhece, está comendo carne com nome, me está evitando to, bebe na igreja, tiki que come dentro da Bíblia, e também também sabe em verdade, é bem que não está bom para comer. Pero me não está bem assim, ele weiger gente, faz sombra ainda está comendo, você não está bom venir comendo o que está. Amém. Espírito de manso número. Ok, meta diz algo do tempo do duro, anto Steven um texto, pero meta pone saque cerca. Nós está corda passagem de Juan, corda. Estava de saque, não me video. Eta bisa é inanang ku ta quem amande que mende lo que comita assim tá para meio de mitata. Estava da mostrando sutata de enxergo. Dus mi non tocco il testo perfetto, però estava da indicar que eta hasi lo que tata mande, lo que tata ordene. Mi ta busque passagem no final, mi ta numero nós vai descer. Ora vou descer para que tu não, que Jesus está assim lo que su tata mande. Agora, se su tata papia no princípio acaba, lo que está pensando em andar coeta seguir ordem de tata. Deus não passa su tata em lógica explicar
significa, e não passa tata por bem, então bem bisa o com ânimo, você limpe, come, mata, para sombra, já, você anda mirando, você anda mirando, tata. Deus passa assim, pero tinha um texto escrito na beleza. Sim. Yeah. Okay. Ja. Doorko tema do artigo não se pode direto. Ding Mateo 5 mês numa. Yes. Versículo não. Então se nós que nós versículo artigo 19:20. Você pergunta de Marta, ok, conosco conteste. Então, é de que não para sombra fora de coração de sali pensamento, pensamento malo, matamento, adultério, fornicação, ladronice, testemunho, falso, calúnia. Então, deve ser na 20 de clave, deve ser saque de coisas que te contamina ainda. Mas como se lava mão, não te contamina ainda. Dus o ponto é que Jesus que lá que não está, para ele compreender, Jesus vai na coração. Não é vamos dizer é lavamento de mão com nada foco. Zet me por sim, me quer even tackle toch versículo de Mateus 5. Sim? Então, eu começo a falar de chete, eu penso que você hipócrita, não que razão Isaías é profeta de você bisando, e povo aqui está honrando com não lep não. Mas não coração não está leu for de mim, e está em vano não está adorando, ensinando precepto não de como doutrina. Aqui na Jesus que mostra nós que é doutrina não que fariseu não abuta, é precepto não que não abuta. Essa que estava tratando qual não que estava alejando for de Jesus. Ya, e lo qual não que estava alejando for de Jesus para sombra, esse estava tendo pensamento não precepto não estava amor para um com outro, sino não estava tem distinção de persona, não coração estava preto e malo. Essa que me quer buta seca. Jesus não abini para quebrar tradição, mas para cumprir com a vontade de tata. Sutata, amém. Amém. Romana nossa passa agora é para Elias Jamars. Elias Jamars está titular Wiri Wiri para e Cachonan. Essa aqui está simbolizar o evangelho para e gentil nan. Ao primeiro que nós vai de les, que nós rumang marak, nós vai de les. Ora que nós wak, nós papai de pang e wiri wiri. Nós lo deseja para comer. Que nós deseja é pang ou wiri wiri não? Que nós deseja, irmão? Nós deseja é pang ou nós deseja é wiri wiri não? Tur dos. Amém. 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 Me está contente que nós compreender. Sim, nós compreender bom que é significa. Agora lá que nós imagina a senhora aqui, a Bini, se que Jesus, para pedir Jesus para curar o you. Estava da saque Jesus está, ela bug a bow, na Jesus pia. Então ela pede Jesus para sana o you, então Jesus abisele, obeduro, hasta e kachonan tahaya wiri wiri. Então estava ta enanang na Jesus pia. Estava ta deseja wiri wiri. Brother Mark. Sim, nós vai com outro, intercambiar com outro, e que para o humano não participa. Nós aqui da maneira três filósofos de lá que sabe tudo. Pero é costa. Pero Mar, brother Mar, me tá bisa ubisa, é persona não, pero me está bisa numa, es não que papi, dante isso não, dele então tá cala vai ser canal, mas ok, nesse momento nós está microfone. Hey. Sim.
nós intercambiando através de romano, su contexto, através de romano, su intervenção, então nós por intercambiar em contexto e seguir com outro, não é verdade? Ok, dus me quebra romano participar, ok, bom. Dus, a pergunta de les mestre punta algo bem importante. Que les importante tem a história aqui, dus a história de vir. Nós me interessa tá bomba nós recebe, se passou mas não que nós estudia por aí nós vamos poner screen off. Ok. 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 Agora a pergunta tá. Kiko Romanan asaka foi de Elias aqui. Lo qual como saca foi de lesta que o Senhor a mostra eigenlijk como poderoso Jesus está, anto que in nederigheid die je dus we wij den lagen ons beste de nos heen ook die status nota sint in a mes bom pa bij toe een kruimel dus die zijn nanke sempre pang anto nano en nano mes nano te erkennen eigenlijk en mag die Jesus anto si nos no llegan status ko emu amira Jesus nos no ten in base sfeer so pa llega bau pa tuma kruimel just na anto same da que pa Dios se les como saca pa mi mes staat aan pa ami pa Dios quita tur arrogantie of hoogmoed so te kost net a strobo nos pa nos llega as nem moment pa Senhor po ayúdanos. Dank je hermano. No olvidar lo que hermano que bisa. Tiene persona más. Nela. A mim te pensa, door que a senhora ela tem fé, ela vai conhecer Jesus, então ela tem fé, tá pensei ela barra su mês na Jesus supia para por a ajudança para cura su you. Fé. Fé. Ok. Tá de Mestre de algo, nós não estamos para baba e ser que é rico. Nós pensamos que é rico também humanos mesmo. Então, me tem mestre, me tem mestre, me tá arrogante, me tem me tem mestre. Então, eu aqui, me tá querendo les para nós estar com, não importa que ele tá bata rico, é lo que me tem mestre, me tem cerca bom. Então, eu tenho sabedoria de Deus também, para sombra. Ik ben zo hoopie, Steven zag mas. Toch ik jega voorbeeld. Ik jega zeker Steven passa. Loke met de sinta kune. Je arrogante dus er waarmee ik zeker om Steven. Is het een les dat met spiritualiteit, para de spiritualiteit me saque se sinta aqui na Espírito Santo mostrar me assim. Ok. Ángulo. Hallo. Ok. Ik quero draaien laatst een rato. Eu copo bia ora nós temos de que Jesus se chama cachorro. Nós tá mira como se ver que Jesus tá papia bruto tá chama de cachorro. Pero esse é coisa que nós temos o aco antes tudo qual que tá impuro não tava tá mencionar já não podia moende que mende se ora não te referir a cachorro, ora Jesus se referir que na cachorro, e não te referir que o Senhor é um cachorro, mas te referir que o Senhor está impuro. Mas coisas de por aí meio cabai ou qualquer outro besta que está impuro também. Esse é um que esse é coisa nós temos partindo na Jesus, tem biara tá vai ver que não, Jesus está mentalmente coisa, Jesus tá balada com ele. Sim, aquele é um amigo cachorro. Sim, correto, sim. Então, tem mulher assim na cabo de corpo, bia, onde papia malu com ele, por exemplo, uma irmã da pessoa bia com etapa da cana, então onde você botar espante depende do cachorro. E diz assim que se não rouba cachorro na, esse senhor digo né, é cachorro também tipo você botar espantar, mas com um macaco. Quella rabia que era dale, pero depois ela queda tranquila. Ela sabe de se controlar o mês, andorei
ela vai assim normal, e cachona vira seu bom amigo e a sua amiga e não também. Mas não via nós temos para que tu não reaccionar mesura de palavra ofensivo, pero que nos posaca for DJ. Então aqui não tem qual o senhor que também sim, ela apesar de que isso está ofendendo muito para a pia, é assim que sim, pero é cachorro também nós me tem direito de ganhar que me gosta. Ok. Olha, sim, senhor. Vai bem. Agora que me come depois que isso está mostrando metade sempre tem hobby zijn. Dus het tem deze omgeving, het tem bepaalde status kon aanzien. Na jaren zo situatie a cambia, pero nós tureno que tata mire tata wake e maneira e tambe. Anto te tem situatie op een gegeven moment tata mire que tata vai busca, se que no que tata mais jong sega je, et de busca maneira cos pa hasi anto. E maneira como mire, mas sempre bisa comitado por baixo mesa assim. Anto pero mas me compreender que é necessidade, dus é tá sendo wanhoop, desesperar, que ele hace turco, zeg maar, als de baas o mês então para chegar, né, local que tem que chegar na dia. Então é senhora que hace assim com Jesus, dus nós mesmos, solange que nós não mira, que nós não é valor de Jesus, sua salvação é assim importante, nós não chegamos nem muito. Então sei, dat wil ik nog eventjes duidelijk zeggen. Amen. Amen. Lo que ku abin de mi na momento que tu renes a papia tambe ta ku timbia Dios te laganos eta permitidos passa de cierto crisol nang ta juist para nos por baja nos mesmos. Essa senhora também opibia nos para que tu na je, sobre nós tem a tendência de maneira algo sucede conosco, nos não te gusta, nos não é leuk. Nós ali pensa que vamos de com ami, vamos não Deus bonta compreender, bonta mira, bonta tende, como tá a oração para tal e tal, então bonta permitir essa que passar pelo hopi bia, já isso para nós por panos mesmo. Ok, para motivo tempo, Romana wak tá yen les, tu les cada ende personal, Espírito Santo agora. Ama pones aqui. Awe ami, nós, não mestre pensa na primeiro lugar, que nossa espiritualidade está mais alto que nenhum outro não. Primeira coisa. Jesus, o plano de salvação, está a coisa de mais grande ever. Mais grande que sei, riba morto, riba câncer, riba tu coisa, Jesus, a salvação, está riba tudo. Outra coisa. Nós mestre compreender que turcos grande, não, nós mestre compreender que turcos de rende of de nós tá caibou de wiri de rende tá kiko fama, riqueza, hasta morto. É coisa de wiri para Jesus. Pero Jesus avisa nós que vai preparar um lugar bem back para evento mais grande ever. Mais grande que a palavra é nothing. É o que nós está passando. Da falta de mistério de conhecimento, humildade, fé, stop o prejuízo. Stop de bisa minuta trabalhar com nós para sombra, me tem PhD, é coisa muito larga para mim. Passou da wiri, a pôr na história aqui, morta, essa aqui da Bíblia, é com amigo, por compreender que a salvação está. Amém. Nós por isso. Amém. De verdade, para clausurar, rende, no papia que está zoomar com rende, não trata rende zoomar. Jesus maneira brother bisa hoje, me bobai sim bisa aqui, cachorro, pero se boa aqui massa leu, eta bisa, muito bisa cachorro, ela bisa cachorro não, você tu cachorro malu, você dá cada tom, tu cachorro malu na casa, então ela vai pedir cachorro não. Cachorro não, nós turnos na cachorro aqui, com a bem feita cachorro, não está querendo nenhum cachorro em casa. Não é verdade? Foi redrenda, nós está wipe out foi em casa, para sombra, não está nos costume. Na Israel, não conhece com você. Eu digo não é o contrário. Eu digo não conhece com você. Pero para fora, aí não está querendo cachorro dentro. Pero certo é gentil não,
Kuta guardo e amar pecador não. Se tá o tinha amor para ter cachorro em casa. Não se mire. Qualquer cristiano que não se mansa em tudo, su cachorro que come. Pero ainda com mala fama e se tinha amor para cachorro. Então é bestia não estava a comer. No momento aí, então pensei, Jesus por assim, é comparação aqui, riba, yama e mue, cachorro. Pero e não yame, cachorro, de cachorro, né, brother, bisoi, ela yame, ele passou uma tradição, de não, que é cachorro, tá, cerca e pão. Pensei, nos fez, mas de guardo, ele vai para meio de eles, de Marco, para sombra, tá, sua determinação, ajude-lhe. Su fé ajude. Su queremento ajude. Jesus a cura e yumue também. Jesus não está assim. Olha isso aqui. Jesus não está assim distinção. Que bota cabelo largo, que bota cabelo falso. Jesus bota em sermão. Jesus está lá dentro do coração que ela cria de gente. Amém. Texto como guarda para final. Filipenses 3, 8 até 4. Eta bisa. Na ami es de mais menos entre tur e santo nan e gracia aqui a ordo do na. Pa predicar na e pagano nan e riqueza insonável de Cristo. E pa trazer na claridade kiko ta e administração de e mistério que pa siglo nan ta o escondi den Deus que a criatura cos. Pa e sabiduria multiforme de Deus a or por bira conheci por meio de a igreja na e governante na e autoridade na den lugar na celestial. Essa aqui estava de acordo com o propósito eterno que ela cumpre com ele den Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa aqui significa aqui na Pablo Papico personal de Efésio nan. Então, para nós por mira aqui na que nós estamos metendo trabalho aqui para assim. Vocês aqui estão encomenda para não vai e predicar iba é palavra na tur. Na rico, na pobre, na estanco, no por mira, no por escucha, com a palavra de Cristo de uma maneira ou outra tem que chegar na nan. E para nós da igreja aqui, nós temos que servir Cristo com solamente meta. Nos mirada, nos vista na Cristo. Amen. Lo que é bisa ou que de bisa vende ou niet vendido, não te vale absolutamente nada. E por vira algo e por bal pa abo si abo me está pensa assim, então se bo amita na laira com é palavra que persona por apicabo. Pero se é costan e não tá viva dembo qual cu calda cristiano na mesa está morto, passo den Cristo nos mester tá viva, Bible tá bisa nos mester word santificar pa meio de Espírito Santo e costan e não por tim valor. Fica bo vista na Cristo, Jesus tá bieta bi romana, tem tempo para outro. Amém. 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 Encorajamento. Coisa que nós terminar é les de aimenta. Que bom Deus por bendicionar-nos grandemente, romana. Para nós continuar tudo eles durante esse manco de bini. Aqui também, assim que nós podemos participar ativamente, maneira nós participar aí também. E lá nós não olvidar. Deus não está fazendo distinção de persona.
Nos tur por bini cerca de, que tur lo qual que nos tem. Basta que nos humilhamos mesmo e aceptele de nosso coração e lá o Espírito Santo obra de nós. Lá nós fazemos uma palavra de oração para nos provar a seguinte parte. Nós tata que está na cielo, que o nome seja santificado. Tata Santo, nós que chamamos danke para a palavra que vai lá atrás para nós. E não estava solamente para o discípulo, para o fariseu, ou para ele, não de tempo, mas está agora também para nosso tempo que nós está vivendo. Pensei, nós está chamando danke, nós está agradecido, Senhor. Que nós por benecer que bo, tur momento e tur hora e botar claro para aceitar nos peticionam. Bendicionar-nos grandemente, o Senhor, e ajuda-nos. Bo graça está suficiente para nós. Pensei, nós está desejar, mas que está bendição, mas que está wiri, nós está desejar e sei a Senhor, assim que o Espírito Santo por obra de nós por crescer e nós por uma fruta de convertimento. Cada com nós durante o dia jave e bendicionar-nos, nós está pedindo em nome de Cristo Jesus. Amém. Romana, nesse momento, nós chegamos a momento bonito. Durante o interlúdio que acaba, nós estávamos tendo o programa de mensagem de 3 ângulos. E alguns de nós romanos que a participar, ou seja, está online, ou aqui na igreja, está recebendo certificado. E agora nós temos esse certificado aí para nós por partilhar para nós romanos. Depois de esse, nós pedimos nosso irmão Steven passe uma palavra de oração para nós poder receber esse certificado só para nós tudo. Para Deus poder ajudar-nos, iluminar nossa mente, para nós poder smack e ânimo para estudar sua palavra e forrar a mensagem de 3 ângulos para esse poder a realidade de nossa vida, para nós poder compartilhar esse também com outro não. Assim que nós podemos apurar Jesus venida. Nós que chamamos nosso irmão adiante, que vai receber esse certificado. Começa que pessoa que eigenlijk mais pontuação arranha eigenlijk de inter-equis. Amém, verdade. Me queria chamar Clarian Legrand. Dilante, nosso irmão Clary. Tursimang atrovitava a sadi a gana e prome puesto de su quiz. Também nós que chama Romance Sineca Trinidad. Delgado Beltrán, A.L. Delgado Beltrán, nos rumang Alba. Admira Trinidad. Alsjeblieft. Nós temos também nosso irmão Giovanni Capello. Giovanni. Yeah. Fanio. En ik heb Stefan Pel. Amen. Stefan. Rumang Marlon Trinidad. Ja. Rumang Denise Rafaela. Rifaela. Oké. Metin Rumang Jennifer Capello. Mi mens persona. E amiti mi sister Viola. Rumang Villalenda também nós temos, pero mi no tiene aqui nada, pero mi tiene esse para trás. Ja, no sinesi Vamos bendicionar, irmão. Villalenda Trinidad, was er ook. Yes.
Mevrouw Steven? Me dá uma palavra? Nos vamos cabeça. Terra de amor, nós está agradecido, Senhor, e mabudanki para e luna também, Senhor, que nós passamos juntos, estudando a palavra e mensagem de Tresangel, e nós seguimos estudando até ave, de parte também mais, Senhor, e o Senhor, que tudo o qual que nós atende, estudia, escuta, por poner em prática, e por ajudar-nos também, Senhor, para nós por seguir dando outro não, e mensagem aqui de esperança. Dá-nos agradecimento em nome de Justo e Cristo Jesus. Amém. Ok, meu irmão, nós estamos contentes, sowieso, eu quero avisar também, senão com a volta, com toch na doen su number, corre doen op een number. Sombra, no sumaya de segundo, no sai de turende. Juist. Dus we zeggen, nos no hay, nos un sa conscrive number correcto, anteriormente nos nota prende, pe sali fout. Dus is nanku a volge, se va um dia, 2 dias, não tá nada. Laga nos sai, anteriormente nos por saque, anteriormente, outras semanas parte sobra. Outro, quero avisar algo mais, pero anyway, para bien, na cada uno. Então, já, agora sempre vai escutar mensagem na back, agora vou escutar de dobe, é o drink que mais dor. Então, maneira mais primitiva, manang é book of a PDF, também o imano que tu estudia na ding, mino a série ainda dor com meeting, é último estudo filuna, então eu me tenho que adem, então eu vou me série, me share com romanos, verdade? De tu, Dimi, de Papo, Jennifer, Janine, Edson. Osley, Kenneth Coffee, tudo ding. Então, nós por seguir estudando, estudar com o treino. Bom? Romanang, eigenlijk agora que nós temos para assim anúncio não, pero devido tempo nós não trabalhamos assim ele. Solamente estava tem anúncio importante como a lubida, Romanang por donar para esse. Mas lubida de poner de anúncio app de refúgio. E anúncio aqui está com manhã que eu já domingo, nós temos lá nós family day picnic na saída do parque. Roman Jennifer atrás flyer, me saco nós para poner de basqueira. Roman tudo que da invitar para vir junto conosco, para participar junto conosco. Nós lo vai ter spelletjes nang, algum romanan também com coisa de comer, assim que nós passa dia ou à tarde, duche junto com outro. Por doname como não aponele den app de refúgio, assim que nós romanan por essa anúncio. Pero romanan tudo que da invitar para estar junto conosco. Essa aqui é anúncio, não?
Romana, laga nos lanta para, laga nos mantener reverencia, así na que nos vai drenta nos culto divino. Laga nos lanta para e nos vai cantar 2 canticas. Nós vamos começar com a cantica número 340, Jesus é Salvador. Cantica 340. Nos porão aí, Basquera? Amén. Nos lo continúa con cantica 569 de nuestro seminario. No pasami dushi tata. Cantica 569. No lagami dushi tata, tende mi oración. No lagami dushi tata, tende mi oración. Mientras namo mi taroga, ay no pasa
trono, nami duši paz, narudiamo dilanti, aiutami Señor. Cristo, Cristo, tende mi oración, mientras la vomitaroga, ay, no pasaba, nita confiada en tu gracia, nita buscamos, cura por mi maleza, salva-me, oh Señor. Cristo, Cristo, tende mi oración, mientras la vomitaroga, ay, no pasaba. Bota fuente de consuelo, mas tu vida quien no me tenga a mi lado, quien más solo Cristo, Cristo, tende mi oración, mientras la vomitaroga, ay, no pasaba. Amén. Ting un dulce espírito aqui não. Nós também cantica ting un dulce espírito aqui não. Cantica 262. Tem dulce espírito aqui e bisacuta espírito de Senhor, gozo tim de cada cara, pa sombra nos está sintico e tá cercanos. Santo Espírito, fiel celestial, queda aquí y llena-nos cubo amor. Nos adoramos, paturbo obrana, sin duda ornosa, cubida no botín, pa medio divo. Amén. Amém.
Mientras nos está guarda arriba nos rumanan, nos está de uma palavra de oração. Misaco nos cada um de nós tem petição de nosso coração rumanan. Para nós fortalecer na Deus a emeinta. Nós temos diferente cara nós temos diferente casa família e nós temos diferente preocupação também. Nesse momento aqui, nós vamos fazer oração e me quero pedir humana para manter a petição de meu coração, elevar o coração a Deus, assim que apresentar a oração, a petição também a Deus, assim que Deus por iluminar-nos e contestar também a petição que nós temos de nosso coração. Lá nós vamos de oração. Lá nós tomamos posição. Nome seja santificado. Tata santo, tata de amor. Awe tava sábado santo. Sábado que boa creia para nós. Assim que nós por descansar em boa e nós por benecer acabou. Também, Senhor, nós assim que durante o sábado aqui, botem bendição também especial para nós. Senhor, nós queremos essa aqui para uma boa palavra avisa. Tapecei, Senhor, nesse momento aqui, nós da 13, nos petição que nós temos no nosso coração, vou delante. Escuta nossa oração, ó Senhor, escuta nossa petição. Bendicionar-nos, Senhor, e guia-nos. Nós pedimos, nós roga, não importa que nossa petição está, nós está trazendo na bopia, Senhor, assim que vou por tu mele over. Vou por dirigir, vou por guiar, e vou por laga, Senhor, que tu coscaba, não maneira que vou te desejar. Senhor, nós está pedindo que vou por abrir nossa mente, nosso coração, para nós por entregar isso aqui na bo. E a petição aqui que nós treze ave merdia, nós que corda de uma maneira especial, Senhor, que ave riba bo sábado santo, lobo bendicionar-nos, e nós lo corda também, espera para meio de fé, para aceitar também e contesta de oração, de petição, Senhor. Nós te reconhecer, Senhor, que nós não tem nada bom de nós. Nós não podemos nada bom de nós mesmos. Tapece nós está entregar nós mesmos nabo. Nós que pedimos, Senhor, que você cambie nós. De para dentro, vai para fora, maneira nossa assim. Senhor, viste nós também como manto de justiça. Assim que o mundo completo por mira, que nós nunca nós estamos só. Que o bom Espírito Santo está que está viva de nós mente. E o ángel não está acompanhando-nos, uma parte que nos vai. Lá que nós porque da corda esse Senhor, e dona-nos e coragem, para nós para papia também, de amor assim grande que o botim para nós. Cada um do nós, Senhor, nos roga, nos pede. Perdonar-nos nos pecados, nos falta não. Bendicionar-nos família, não, Senhor, nos vizinhos, não, nos colegas, não. Senhor, e guia não também, Senhor, para não também por chegar a conhecer. E, Senhor, nos pede, como por escrever nos números, não, de book de vida. Assim, Senhor, que o dia que o bim de nube, não, de cielo, nós podemos parte cubo e nós vivemos cubo para toda a eternidade. Danke para escutar nossa oração e danke para contestar nossa oração também. Queda com nosso irmão Steven e nosso irmão Jennifer, que vai continuar e bendicionar também grandemente. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Santo Espírito, fiel celestial, queda aquí y llena-nos cubo amor. Nos adoramos, paturbo obranan, sin duda ornosa, cumbida no boti, pa medio divo. Amém. Nós vamos começar com uma palavra de oração.
buigen voor een woord van gebed. Tata Santo, Tata de amor, agora que nos passa para o serviço divino aqui, Tata Celestial, permitir que o angelam por a campana cada porta e o Espírito Santo por dwell do meio de nós. Assim nata antoco cada coisa que guardo assim, bisa papia por vir diretamente fora do trono. Bendiciona a igreja aqui, bendiciona cada membro que tem e assim na kunang mente não porta a meinta fijar e conectar com o Divo Tata Santo. Essa que nós está pedindo, não para sombra nós está digno, o perdona de nós pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amen. Bom menino, me quero exceder a cada pessoa Hartelijk welkom voor iedereen aanwezig de nosso serviço divino. in onze eredienst. Para nós por passar começar, me quero chamar diácono andilante, Om te kunnen starten wil ik dus vragen of de diakenen naar voren kunnen komen, assim que nós por van recolectar a ofrenda. zodat we het offer op kunnen halen. E assim tanto que prestem por delitanos com e cantica, tá mais bendicionar para dona que recebi. En dan zal het preesteam het lied zingen, het is meer gezegend om te geven dan... Damas bendiciona paduna curisibi. Recebo ofrenda de amor, pa sobra gran fieldad, habita guardo demostrar. Door divo diezmo, bo ofrenda, donatur cu amor, na bo Señor. Damas bendiciona paduna, curisibi. Recebo ofrenda de amor, pa sobra gran fieldad, habita guardo demostrar, dor divo diezmo, bo ofrenda, donatur cu amor, na bo Señor. Reza. Laten we bidden. Dada de amor, nós está agradecido, Senhor, para lo qual que va bendicionar nos com ele. O liefdevolle Vader, wil u bedanken voor hetgene waar u ons mee hebt gezegend. E lo que nos va bendicionar nos com ele, nós por bendicionar outro não com ele, Tata. En hetgene waarmee u ons hebt gezegend, kunnen we anderen zegenen. Dank u voor onze vida e força que você doen nos com nos potra. We bedanken u voor de levensadem die u ons geeft, zodat we kunnen werken. Zo simbo nos no por assim nada. Want zonder u kunnen wij niks. Te pensei, ave Senhor, e ofrenda e o dízimo que agora o devolver. En daarom, heren, deze offer en de tiende die is teruggebracht. Nos que pensar que por ajuda para avanço de boa obra. Hopen wij dat dit kan werken voor de vooruitgang van uw werk. Zeg de nos pedimento in nome de Cristo Jesus. Dit vragen we in de naam van Jezus Christus. Amen. Amém. Como promessa na Jesus, lo cantica especial. E cantica que llama Tami Turcos. Sa que meu irmão por a puta e pista. Depois de caminhada largo na doctor, minha por fim me diagnosticou. E não tem coisa mais bonita, pero al menos me puedo viver com ele, me não morrer. Então assim, nami chance mais, apesar de transgressão que minha vida dentro,
Hoop je daar je mijn gezondheid. Ik doe een sus bek, lokaal que la doe nami, kuta 20 di salu di mi pulmonang. Dus mi ke otorga Jesus e cantica mi nota cantador manang, per esa kita mi ofrenda na Jesus. Amata bute cantica? Diga que provavelmente eu pedir o manang que tem hopi aí den fe conhecer, se não tá algo novo, pero yeah, se você sabe cantei um tucu. What's up with that? Aí o Brasil deu mais top. Gostei. Oh, oh. Esse tá bom. Esse tá como se lagi vai. Ya, lagi vai. Ya, tahu. Yes. Mi tati y tristeza y yung camina me importa paz por mi amigo na alaga mi abandona mi pero por meeting Cristo de mi alma y de mi ser. Dai camina es vida y es verdad. A salvarme y a mi vida. Y ahora turcos nos di. Vida camina ora ya pa
amiguna. Dia or tu meeting Kristu. Ay camina y vida y verdad. Él la salva a mí y dona mi vida eterna. Por turcos mi ti. Turcos mi ti. Yaor turcos na caminhar que da corda denso e ser nos tem pós. Amém, amém. Revelação 4, aumenta a nos texto de meditação para a predicação de nosso irmão Steven Christina e Etabisa. De schriftlezing wordt gehaald uit het boek Openbaring 14, vers vers 7. 7. E ele avisa na voz alto: teme Deus e dune glória, para sombra é hora de juízo allega, e adorar e sunco atrás cielo e terra, e lamang e fuente nang di awa. Ayameinta nos quer evitar nos rumang Steven Christina, ku tabing parte pa nos e pang di vida. Vandaag willen we onze broeder Steven Christina naar voren roepen, die met ons het woord van God zal delen. Oké, ja. Is bij een Tigi? Ja, oké. Bueno, feliz sábado. Een gezegende Sabbat. Para unito, nós entendemos nos porte junto aqui como família em Cristo. Voor iedereen, we zijn heel erg blij dat we hier samen kunnen zijn als familie. Assim nós por compartilhar a palavra de Deus junto. Zodat we dus samen het woord van God kunnen delen. Agora me diz business aqui. Laat me dit even bijzeggen. Para mim quizás não te turende sa. Misschien weet iedereen het niet. Sommige algum romano mirame te predica algum sábado não trai outro. Want misschien hebben mensen gezien dat ik dus elke Sabbat dus aan het preken was. Er zijn mensen om te preken. Maar we zitten dus nu in de serie. En omdat we dus met deze serie bezig zijn en we komen aan het einde aan de thema's. Dus eind van de maand zal dus de laatste zijn, dan zal ik niet hier aanwezig zijn. Ik zal het dus bij een andere kerk dan tot het einde brengen. Juist, dus het thema nummer 17 en dat zal dan thema nummer 17 zijn. Juist. Dus dat is Romana miram algun sabat man aqui nando predica. En daarom zien jullie dus dat ik een aantal sabbat achter elkaar aan het preken ben hier. Trai outro. Achter elkaar. Juist. Pero outros irmãos têm nosso pastor Ross mesmo escuta bem o tema.
Maar volgende week zal onze pastor Roos dus de thema brengen. Juist, oké. Dus nós erbij direct dingen thema. We gaan dus nu direct naar ons thema. Juist. En het thema, weet je visa, ora que prome angel sigi grita, juist. Zie? En het thema van vandaag zegt wanneer dus de andere engel doorschreeuwt. Juist. Minota hanya fallo danger. Ik zie geen gebreken in hem. E conflicto te termina. Het conflict is volbracht. Oké, dus nós erbij, we zullen simang, dos simang baza. We gaan nu verder, want 2 weken geleden Nós deal com a primeira parte do tema aqui. hebben we dus de eerste deel van deze thema behandeld. Pero agora nós erbij cava com ele. Maar vandaag gaan we het dus tot het einde brengen. Oké, laten we ons reza. Laten we bidden. Tada de amor, no momento aqui, Senhor. O liefdevolle Vader, op dit moment, Heer, Com boa palavra te behoren abrir. dat uw woord geopend zal worden. Do nome com via linda sabedoria. Geef mij een violinde wijsheid, Assim, Senhor, conjunto nos por apresentar a mensagem aqui clapa e pueblo. zodat wij deze boodschap duidelijk voor uw volk kunnen brengen. Usa nós como instrumento. Gebruik ons als een instrument. Toman over die nossa aqui. Neem van ons over, Heer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amém. Alright, de Revelação 4, nós estamos agora nos tema, nos versículo central. Dus openbaring 14, weten we nog wat onze schriftlezing is? Juist, nós agora, versículo 7 avisa nos. En we weten dus dat vers 7 het volgende zegt. Het avisa, teme Deus, of não, e ela Het avisa zegt- na voz alto, En hij zeide met luide stem, teme Deus e dune gloria, vrees God en geef hem eer, para sombra, sim, para sombra a hora de seu juízo chega, want het uur van zijn oordeel is gekomen. e adorar sunco atrás cielo, terra, la man e fuente na de água. Aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. E nos avisa, é hora de seu juízo chega. Nós En we zeggen agora, dan, het uur van zijn oordeel is gekomen. quando nós Weten we avisa, a dat nog? maioria bem, nós aspecto de je, Dus vaak nemen we alleen maar een deel ervan. qual tá é hecho que nós temos que passar de juízo, nos number não. En dan hebben we het over het deel dus dat wij door het oordeel moeten gaan, dus onze namen. Pero houve bem nós olvidar é outro aspecto que Jesus também a passa de juízo. Maar vaak vergeten we dus het andere deel, dus dat Jezus ook door een oordeel is gegaan. Juist, dus e nós também wak é parte é ave. En daar zullen we vandaag naar gaan kijken. Dus nós também wak Deus está chamando gente We zullen dus zien dus dat God mensen aan het roepen is para vindicar seu caráter. om zijn karakter over te nemen. Mas o inimigo sowieso lança, visa, mentira contra Deus. Want de vijand heeft dus eigenlijk een leugen verspreid over God. Ele logra que terceira parte de angel vai com ele. En heeft daarbij dus een derde deel van de engelen meegenomen. Dus terceira parte aquele sua mentira. Dus een derde deel heeft in zijn leugen geloofd. E dentro mundo já também, dentro nosso mundo, também tem hoop que aquele sua mentira. En hier in onze wereld geloven ook heel veel mensen in zijn leugens. Ok. Dus de PC nós estamos estudando é hora de juízo. En daarom bestuderen wij dus het uur van zijn oordeel. Juist. Ok. Para nós por avançar, Revelação 2, versículo 9 e 10. Dus om verder te gaan, openbaring 12, 9 en 10. Het wijst e gran dragão agora tirabou. Je kan het in je eigen Bijbel meelezen. Juist. E a coleva de antiguidade, quem é agora e a diabo e Satanás, quem é ganha inteiro mundo, ela agora tirabou ribatera, e seu ángel agora tirabou junto com ele. En do versículo 10, se corto, En in vers 10 zegt het. het wijst in naam que o diabo eigenlijk tá acusador. Het zegt dus eigenlijk dat de duivel dus de vijand is, Oké, de aanklager is. Juist. Deus traía como Lucifer, Dus God heeft hem gecreëerd als Lucifer, pero ela converti em Satanás. maar hij is veranderd in Satan. Mesmo coisa que nós tem number, Dus net zoals wij vandaag ook een naam hebben, nós tem karakter, we hebben een karakter, pero ora nós converti, maar wanneer we tot bekering komen, para cielo nós tem number novo. krijgen we van de hemel een nieuwe naam. Não sabe aí? Weten we dat? Lá me cuida toch, versículo 17 de Revelação 2. Laten we eventjes gaan naar openbaring 2 vers 17. Ele diz, sunco tem orelha que tende lo que espírito da visa igreja não. E sunco vence na gelo meduna de emanas condi, lo meduna é pedra blanco e riba é pedra number novo esquibi que nenhum gente não conhece, sino solamente é sunco recibir. Não é?
Que Zie je men dat? Dios que donanos un nombre nuevo. Dus God wil ons een nieuwe naam geven. Pero el nombre que donamos, Maar de naam die hij je zal geven, dat met un nombre eigenlijk significación bon. dat moet dus juist een naam zijn met een goede betekenis. Ok, so si no se tem problema. Want anders hebben wij een probleem. Alright, ok. Vamos a un parte más importante. Laten we naar nog een belangrijker deel gaan kijken. Ok? Ito basta no sa kinanan, dengue buki di Christ Object Lessons. En het laat zien in het volgende boek. Yes. Ito basta no sa kinanan Satanas ta un engañador. Het zegt hier dus dat de Satan dus een leugenaar is. Ela peca den cielo. Hij heeft dus in de hemel gezondigd. Hasta angelan leal no a discernir su carácter completamente. Zelfs trouwe engelen konden dus zijn karakter dus niet onderscheiden. Ito bisa sakitava te motivo pa kiko Dios no a destruir Satanás mesora. En dit was dus ook de reden waarom Satan niet gelijk is vernietigd. Yes, so hobby be nós te pensa de com Dios no a destruir diabo direct acaba com maldade. En vaak denken we, waarom heeft God nou niet gelijk Satan gelijk vernietigd? De com é tingo laga nós te sofre tanto assim. Waarom wil hij dat wij constant lijden en lijden? Tu waarom te pergunta com a maioria de nós está assim nós mes? Dat is toch een vraag die we vaak aan onszelf stellen? Of com não apuntavo? Of die ze aan jou vragen? Paso gente que sabe de com se Deus está morando, de com te permitir dolor, sofrimento que tu recebes. Maar mensen zeggen vaak, als God liefde is, dan waarom staat er toe dat mensen lijden? Ok, dus ik heb gezegd, si elo asiele, si ela destruir Satanás, En het zegt hier dus, als hij Satan zal vernietigen, e angelan santo lo no a percepcionar justicia y amor de Dios. zouden dus de heilige engelen dus niet begrijpen eigenlijk wat de gerechtigheid is van God. Duda ribe bondade de Dios lo tava de maneira mal semilla que lo produci e fruta amargo de pecado e dolor. En dus de... Yes. Si lo hacía, e angelan santo lo no a percepcionar justicia y amor de Dios. Dus als hij dit zou doen, zouden dus de heilige engelen dus de goedheid van God niet, Yes, goedheid y amor de Dios también. dus de liefde van God, Dan lo no a mire eigenlijk. die zouden zij dus niet zien. Duda ribe bondade de Dios lo tava de maneira mal semilla. Dus ze zouden een twijfel over het goede zijn van God als een slechte zaad. Que lo produci e fruta amargo de pecado y dolor. Dus die de vrucht van pijn en verdriet zou opwekken, zou creëren. Yes, pensei alaga é autor de maldade a queda na vida. En daarom is dus de auteur van de misdaad nog steeds in leven. Para poder desarrollar seu caráter completamente. Zodat hij zijn karakter volledig kan ontwikkelen. Ok, dus nós mira de com inimigo Deus ela guia rato draai hasi su cos. Zien we dus hier waarom God eigenlijk toestaat dat Satan eigenlijk zijn dingen nog kan blijven doen? Para por revelar seu caráter completo. Zodat hij dus zijn karakter volledig kan laten zien. Ok, é Mike no do? Diz bem que outra, bem que outra. Yes, dus diz waar ik cambia Mike. Wat er dan het andere? Yeah. Yes. Oké. Tremendo. Oké. Dus, diz repetir feedback. Dus om het stuk eventjes te herhalen. Dios te permitir Satanás rato. Dus God staat toe dat Satan er even is. Para seu caráter para worden revelar completo. Zodat zijn karakter volledig tentoongesteld wordt. Juist. Agora, het is nos in Provérbio 16:4. Dus we zien dus in Spreuken 16:4. Het is het Senhor atrator cosco Kiko propósito. Dus God heeft alles met een doel gemaakt. Sí, hasta el malvado para el día de calamidad. Dus zelfs voor de misdadiger voor het einde van de tijd. Juist. Agora, wake cita aqui. We gaan dus eventjes naar deze citaat. Het is nota de después de morte de Cristo. Maar het is dus pas na de dood van Christus. El carácter de Satanás wordt revelado claramente. Dus dat het karakter van Satan duidelijk was geopenbaard. Na e angelang y na e mundo nang no caí. Dus aan de engelen en de werelden die niet gevallen zijn. Dus het is arch apostata. Want het zegt dus de afvalligheid. Ela bise sumes eigenlijk com decepção.
Die heeft zich gekleed met verwarring. Juist. Kunie angelan santo eigenlijk no a comprender su principio nan. Dus zelfs de heilige engelen konden zijn principes niet begrijpen. Na no amira claramente in naturaleza de su rebelión. Ze konden dus de natuur van zijn rebellen niet zien, van deze aardsvijand. Correcto. Dus nan mes no ha capte. Dus zij hadden het zelf niet eens door. Dat betekent Dios me será permitir que sigibai. En daarom moest God dus toestaan dat dit zijn karakter dus verder zou blijven ontwikkelen. Teore que tava da clavani cruce. Totdat hij dus gekruisigd was aan het kruis. En teore la mira te saki in verdad de Satanas. En zo kon iedereen zien van, hey, dit is echt Satan. Oké, maar zie je waar kom mas. Laten we verder gaan kijken. En dan is angelang que mundo no caí tava da tinha grito. Het zegt dus dat de engelen en de werelden die niet gevallen zijn, een oproep hadden. Ja, is na tene grito ta cumpli. Ze horen dus de luide geluid van het is volbracht. En dus zag je dat we die unificación profundo banang. En dit had dus een diepe betekenis voor hen. Pero dat panang y mescos kunos. Maar het geldt voor hen en ook voor ons. Juist. Que men die awenos te mira man die con Dios e hora de su vicio allega. En daarom zien we dus vandaag waarom het uur van zijn oordeel is gekomen. Oké, agora. En nu? Met Jesus moest Romanen een party eigenlijk die corte. Ik laat dus nu een deel zien van het gerechtshof. Want we zien dus datgene wat wij vorige week hebben bestudeerd. Ik zal niet nogmaals alles opnieuw uitleggen. Maar ik zal alleen maar verder gaan waar we zijn gestopt. Oké, dus de orde die Jesus llega. Dus het zegt dus dat het oordeel van Jezus is gekomen. Dus nós temos Satanás aí como Kiko acusador, toch? We hebben dus de Satan daar als aanklager. Jesus de acusado. Dus Jezus is de verdachte. E nós temos Tata. We hebben de Vader. Como juez. En hij is als rechter. Daniel 7, de verdad? In Daniel 7, is het niet waar? Oké. E nós temos mundo na noca e angelan. En we hebben dus de engelen en de werelden die niet gevallen zijn. Como jurado na. Als toehoorders, getuigen. Okay. Dus we nog een passen dingen caso nang aki. Dus we gaan dus nu door al deze stappen, langs deze stappen heen. Para nós compreender como o conflito vai terminar. Zodat we kunnen zien hoe deze conflict tot een einde zal komen. Oké. Nós tá ready, P? Zijn we er klaar voor? Oké. Dus wees eigenlijk, zijn we de midden, wees een positie más alto, toch? Je ziet dus dat altijd de rechter een hogere positie heeft. Het is sentar in de stoel, het is centraal, het dicte sententie finaal. Dus hij zit hoger, hij zit in het midden en hij is degene die tot met een eindbeslissing komt. Juist. Dus finalmente, door escucha, tour, banda de medalha. Dus aan het einde, nadat hij dus allebei de kanten van de medailles heeft gehoord, dan komt hij dus met één besluit. Oké. Dus is zenuws te passen in Jehovah. Nou, dat zullen we vandaag behandelen. En door bewaakt ding die pantalla. En als je dus op het scherm kijkt, die differente parti, consistit differente parti. Zie je dus dat het gerechtshof uit verschillende delen bestaat. Oké, nós temos irinanang, minot te explica tour. Als je hiernaar kijkt, ik ga niet alles uitleggen. Pero nós te passen in Jehovah según escritura. Maar we zullen er volgens het woord doorheen gaan. Dus eigenlijk, interessante die korte, het een kopia voor lo dat toen lugar in cielo. Dus het gerechtshof is eigenlijk een kopie van hetgene wat in de hemel plaatsvindt. Oké. Agora, fiscaal, waar kan je zeggen? Dus luister nu goed wat hier de fiscaal zegt. Dus de party maquele net kiko de nifica fiscaal. Dus ik heb eventjes dit genomen om uit te gaan leggen wat fiscaal betekent. Het is fiscaal de party legal responsabel. Het zegt hier dus dat dat degene is die legaal verantwoordelijk is. Juist, para apresentar o caso de juicio penal contra o acusado. Dus die is dan gerechtigd eigenlijk om zijn oordeel te gaan brengen, zijn situatie, zijn casus. Dus zo we bij ons waken naar televisie, als we mira con o fiscal te queda puntra, queda bisa no, wat de culpabel, wat de kiko, wat de torno, toch? We zien dus dat de openbare ministeries vaak dan zegt, nee, jij bent degene die schuldig bent en daarom. Juist. Então, ele visava indivíduo acusado de quebra lei. En het zegt dus dat één persoon dus hier de wet heeft gebroken. Juist, dus
E fiscale dat busca tu maniera para mostrar que e hende e akibrelei. Dus het Openbaar Ministerie zoekt van allerlei kanten om te zien waar je dus de wet hebt gebroken. Per se e misteri condenação. En daarom heeft hij dan de veroordeling nodig. Ok, e já banda nós tinha testigo na. En aan de andere kant hebben we de getuigen. Dus het testigo na também tem nana babis, ok, mamire, ok, mi dus het testigo na to hopi importante de un caso também. Dus de getuigen zijn ook heel belangrijk in een casus, want zij kunnen dus zeggen of ze iets hebben gezien of niet. Dus sempre aan de punto 10 testigo. En daarom vragen ze altijd, zijn er getuigen? Ok, então nós miramos o screen Isaías 43:10. En we zien het hier ook op het scherm, Jesaja 43:10. De contexto de hora de juízo. Dus in het context van het uur van zijn oordeel. Dus de Bijbel diz nós boso tami testigo não. En dan zegt de Bijbel, dus jullie zijn mijn getuigen. Senhor te declarar, não é verdade? Dat is hetgene wat de Heer zegt. Dus nós eigenlijk, bom, Jesus te dingen juízo, como acusado. Dus we zien dus dat Jezus eigenlijk als verdachte in het oordeel is. Então nós ora está su testigo não. En wij zijn dan eigenlijk zijn getuigen. Dus die kom, nós temos que demonstrar em verdade que Deus está justo. En waarom? Want we moeten in werkelijkheid laten zien dat Jezus rechtvaardig is. Que Deus está amor. Dat God liefde is. Que não está lo que Satanás te dice que está. Dat hij niet datgene is wat Satan zegt dat hij is. Ok, então nós temos angela em mundo na no cair. En dan hebben we de engelen en de werelden die niet gevallen zijn. Como eurado na. En zij zijn als toehoorders. Oké, nós bij waken. Dus, dan moet je zeggen. Ik zal dit even overslaan. Oké. Dus de andere palavra nós explica sabe dos irmãos já. Nou, 2 weken geleden hebben we dit al uitgelegd. Oké, que o inimigo está rabiar em Jesus. Dus dat de vijand boos is op Jezus. Die com sombra Deus não a permitir drinta dingen consejo aan die Deus. En waarom? Omdat God niet toestond dat hij mee kon doen met hem. Juist. Dat betekent dat hij in rabia, invidia, odio de Jesus. En daarom had hij boosheid, afgunst en jaloezie tegen Jezus. Juist. Dat betekent dat hij acusa Jesus. En daarom klaagt hij Jezus aan. Oké, vamos aqui prometer acusação contra Jesus. Laten we even kijken naar de eerste aanklacht tegen Jezus. Oké, nós temos essa aqui de com. En waarom moeten we dit weten? Want wij zijn zijn getuigen. Want als Jezus geen getuige heeft, dan wordt het toch moeilijk? Laten we naar de eerste aanklacht kijken. En het zegt als volgt. Dus het zegt dus dat Satan heeft gezegd over de wet van God. Juist, en no dat hij niet bewaard kan worden. En waarom? Omdat hij zelf een getuige is daarvan. Hij is dus perfect geschapen. Maar hij is toch gevallen? Hij is dus een gevallen engel geworden. En hij quoteert dan ook vanuit Jesaja. Hij zegt dus dat hij perfect geschapen is. Maar hij is toch gevallen. En als ik dan gevallen ben, dan is dat omdat jouw wet niet goed is, niet perfect is. En Jezus moet ook zijn zaak gaan behartigen. Verdedigen. En hoe gaat hij zichzelf verdedigen? En Jezus zegt, ja, ik heb Satan inderdaad perfect geschapen. En 1/3 deel van de engelen is inderdaad gevallen. Maar ik heb 2/3 deel die niet gevallen zijn. Hoe is het daarmee? En als 2/3 deel konden blijven staan, dan had die 1/3 deel die gevallen is, had ook kunnen blijven staan. Dus Jezus zegt dan eigenlijk, wacht even. En het wordt hier gezegd dat de Heer aan zus Ellen White een visioen heeft gegeven. Dus op de werelden die niet gevallen zijn. En ze hadden dus het beeld, de karakter van Jezus in hun.
ding e mundo na e. En ze vroeg aan een van hen, waarom is er zoveel liefde in jullie wereld? Juist, então de bisa pa sombra nos abiva den obediência stricto die mandamento aan die Deus. En ze zeiden, omdat wij dus volledig gehoorzaam zijn geweest aan de geboden van God. Maneira snang ribatera. Net zoals degene op aarde. Eore mia mira dos palo. En toen zag ik 2 bomen. Tava ta parse maneira e palo di vida dinge ciudad. En één leek dus op de boom des levens in die stad. Fruta di turdo stava da musa bonita. En de vruchten van beide bomen zag er mooi uit. Pero di undinang no pora come. Maar van één van hen mocht het niet gegeten worden. Pero después que la mira. Maar wat zag ze erna? E de bisa nang te ting poder pa por a come di ambos. En ze hadden dus de kracht om te eten van? Turdos. Van allebei. Pero die fruta eigenlijk prohibi. Maar dus van de verboden vrucht. Pa no come. Om daar niet van te eten. Anteriore mi angel kutava ta guiami. En toen was de engel die mij aan het leiden was. Avisa mi nyung die lugar aqui a purba die palo avisa de fruta prohibi. Vertelde me dus dat geen één die hier in deze stad woont geprobeerd heeft om van die vruchten van die boom te eten. Juist. Pero si nanga come. Maar als ze zouden eten, dan zouden ze ook vallen. Que de outra palavra mundo na no cair também waru tentador de inimigo. Dus met andere woorden zijn die andere werelden die niet gevallen zijn ook beproefd en geplaagd door Satan. Pero nanga para. Maar zij konden blijven staan. Dus esse nanga sirve wo como testigo avo. En zij zijn dus nu als getuigen que lei de Deus por guarda. Dat de wet van God een wet is die wel bewaard kan worden. Dus kiko eurado na aviso. Dus wat zeiden de toehoorders nu? Verdad, nos nota hanya fallo dingen Jesus, dingen party aqui, que Satanás acusei. Dus op dit gebied zien we dus geen fout bij Jezus. Juist, die lo que la acusei. Van hetgene waar Satan hem voor aanklaagt. O inimigo da tuma por vencido. Nou, is hij daarmee overtuigd? Het sigue bien ding. Hij komt steeds naar binnen. Dus het volve lança acusação contra Jesus. Dus hij komt met de volgende aanval tegen Jezus. Die dos acusação tá contra Jesus. Laten we gaan kijken wat zijn tweede aanklacht is tegen Jezus. Oké, dus het is wel oké. Dos terceira parte por para. En hij zegt, nou weet je wat, 2/3 deel van de engelen kon blijven staan. Mundo só cai. Dus 1 wereld is gevallen. Tur sobra para. De rest van de werelden zijn blijven staan. Pero Adam e Eva, bom creem perfecto. Maar je hebt Adam en Eva toch perfect geschapen? Nang nota din pica. Hadden zij geen zonde? Combin nang ayega di come toch palo. Hoe komt het dat ze toch hebben gegeten van die boom? Kamen Eva ta mire que lei dibo sinanda por guarde nan long come. Dan zie je dus als zij het hadden kunnen bewaren, dan zouden ze er niet van eten. Kamen bo lei nota perfecto. Dus jouw wet is niet perfect. Oké, so Adam e Eva a peca siendo perfecto. Want Adam en Eva hebben gezondigd terwijl ze perfect waren. Oké, Kiko Jesus lo contestel. Wat zou Jezus nu als antwoord geven? Romano capítulo 8, bancumi. Gaan we mee in Romeinen hoofdstuk 8. Versículo 1 tot 3. Van vers 1 tot 3. Bancumi rapidamente. Ga snel met me mee. Oké, Romano capítulo 8. Romeinen hoofdstuk 8. 1 tot 3. Oké, wacht tot 3. Pensei agora não tem condenação para esnancuta de Cristo Jesus. De com? Para sombra e lei de espírito de vida de Cristo Jesus. Assim me livre de lei de pecado e morto. Wacao. Para solo que lei não por assim, como que estava débil dor de carne, Deus assim, que Deus assim. Wat heeft God gedaan? Mandando su Messias den semelhança de Kiko. Carne com a carne. In wat voor vlees? Carne santo? Carne de picar. E como ofrenda para picar, ela condena a picar den carne. Para Kiko, para a exigência de lei por guardo cumprir de nós, quem de nota cana segundo carne, mas segundo espírito. Ok. Agora, Kiko mais Jesus estava da tal. En wat was Jezus nu nog meer? So,
Wacht, laat me just bij je trove. Just lezen citaat aqui. Dus dan ga ik even deze citaat lezen. So, den signs of times. Het is dat Satanás declara que estava impossível para Yunang e Yumuenang of Adam para guardar a lei de Deus. Dus volgens Satan was het dus onmogelijk voor de kinderen van God om de geboden van God te bewaren. Ela charge, dus ela claim of aan je palavra in pavimento. Ik kan het woord niet in het pavement vinden. Juist. En ela culpa Deus de tique sabedoria e amor. Hij beschuldigde God dus eigenlijk van die liefde. Sí, algo assim. Oké. Sí, ela acusa, juist. Okay, hij beschuldigde. Juist, Deus die tiki amor, tiki sabedoria. Van een God van weinig liefde en weinig wijsheid. Oké, dus Jesus sowieso ta responder back. En Jezus geeft sowieso antwoord terug. Oké, Kiko Jesus estava tratado in Romanos 5, segundo escritura. En wat was Jezus volgens het woord in Romeinen 5? De Romanos 5, Jesus está apresentado mesmo como o segundo Adam. Dus in Romeinen 5 presenteert Jezus zich als de tweede Adam. Dus ela bem como door que primeiro Adam falha. Dus omdat de eerste Adam het niet is gelukt. Jesus atuma over como segundo Adam. Neemt Jezus het als de tweede Adam over. Camina Adam a peca, Jesus atuma over e vence a tentação. Daar waar Adam heeft gezondigd, heeft Jezus het overgenomen en hij heeft het overwonnen. Dat betekent ding Hebreeën 4. En daarom zien we dus in Hebreeën 4. De versículo 5, 6, nee. In vers 15, 16. Het moest ons que Jesus die ele was tentado in turcos, mescos conosco. En daar wordt dus gezegd dat Jezus eigenlijk beproefd is, net zo verleid is, op alle gebieden net zoals ons. Maar toch sin peca. Maar toch zonder te zondigen. Dus de andere palavra, Jesus aguarda lei perfectamente. Dus met andere woorden heeft Jezus dus deze geboden perfect bewaard. Pero no de culpa, no de culpa que Adam da tim promeco picar. Maar dus niet in het lichaam die Adam had voor de zonde. Pero que de carne pecaminoso. Maar in een natuur dat zondig is. Jesus dependiendo 100% de tata. Terwijl Jezus 100% vertrouwde op zijn vader. Ela cumpre que exigência de lei perfectamente. Voldeed hij eigenlijk aan de eisen van de wet. Anterior, het is in Juan 5. En dan zegt hij dus in Johannes 15. Versículo 4 en 5. In vers 4 en 5. Separado de mim. Gescheiden van mij. Nada vosso porasi. Kunnen jullie niks doen. Que men de otra palavra, Adam e Eva mestra peca. Dus met andere woorden, moesten Adam en Eva zondigen? No. Nee. Tak door kunang door die desobediência, door die stop die seguir Cristo. Het is dus door ongehoorzaamheid, door het stoppen met volgen van Jezus. Of de otra palavra, na escolhe agora, passe outro. Met andere woorden, ze hebben dus de keuze gemaakt om anders te doen. Esse pone guna quebre lei. En daardoor hebben ze dus de geboden gebroken. E quebramento de lei te picar. En het breken van de wet is dus zonde. Que men Adam e Eva por guardar de lei? Dus konden Adam en Eva de wet bewaren? Seguro que sim. Zeker weten. Tá na escolhe passe outro. Zij hebben dus de keuze gemaakt om dat niet te doen. Dus de otra palavra, ora que urado na birawak. Dus met andere woorden, toen de toehoorders gingen kijken. E na mira Jesus. En ze zagen Jezus. Como segundo Adam. Als tweede Adam. Que a viva sin peca. Die heeft geleefd zonder te zondigen. Como testemunho, como testigo. Als getuige, als getuigenis. Não pode visa nada mais e nada outro. Dan konden ze dus niks meer zeggen dan. Que não tem falho de Jesus. Dat er geen gebreken zijn in Jezus. O diabo está sin quieto? Zit de duivel dan stil? Não sin quieto. Nee hoor, die zit niet stil. Guarda rato, vamos ler essa parte aqui. Laten we deze deel even lezen. Het visa, mientras que nos sumo sacerdote. Dus terwijl onze hoge priester. Juist. Het visa está haciendo expiação para nós. Dus het onderzoek aan het doen is voor ons. Nós meester busca para estar perfecto in Cristo. Moeten wij zorgen dus dat wij perfect zijn in Christus. Papiando de Salvador. Terwijl we dan spreken over onze redder. Visa nem pensamento no Salvador. Dus niet eens in gedachten heeft onze redder. Aguardo hiba pa inclinar na e poder de tentação.
is hij dus niet gebracht om te zondigen. Eso significa que saque de condición de qual nós Dus dit is dus de conditie waarin wij me se guardo allá in gevonden moeten de worden, qual lo para en el tempo de trouble. zodat we kunnen blijven staan in de tijd van nood. Ok? Agora com essa aqui por tu lugar. En hoe kan dit dus gebeuren? Mas o ac, ete bisavo, ete ba nos back sega Jesus, com ela se para. Het brengt ons weer terug naar Jezus, hoe Jezus ook kon blijven staan. Ete sigue bisavo in Desire of Ages. Het zegt dus ons in Wens der Eeuwen, Dori qua forma of medio ela vence e conflicto com het Satanás. vertelt dus hoe Jezus dus deze strijd met Satan kon overwinnen. Hermano, vai de visa door die palavra de Dios. En dus Ellen zegt door het woord van God. E solamente door die palavra de Dios, Alleen maar door het woord van God nós por resistir tentação. kunnen wij dus de zonde weerstaan. Jesus avisa de Mateus 4, tá para esquivar, de verdade? En Jezus zei in Matthäus 4, Ela er staat vence, geschreven. ela vence o diabo jaar. Hij overwon de duivel 1 keer. E de dos tentação também ela vence. Bij de tweede verleiding heeft hij het ook overwonnen. E de três tentação também ela vence. De derde verleiding heeft hij ook overwonnen. Kiko, Met tá wat? para esquivar. Er staat geschreven. Então ele bisavo, ela bisa, En hij zegt dus, e na nossa guarduna, er is dus aan ons gegeven, gran promessa precioso, met een grote, waardevolle belofte, que esnan que porta, bisa, bij die, oké, para door die zaken hoor, nos, dat wij hierdoor porta participante aan die naturaleza divino. deelnemers kunnen zijn van deze goddelijke natuur. Escapando hoor die corrupção que die pica, of sorry, die corrupção que die mundo. Terwijl we dan dus eigenlijk kunnen ontsnappen aan de corruptie van deze wereld. Sim, door die lost desejo. Sim. Door wensen. Juist, desejo na malo. Door slechte wensen. Oké. Dus aqui nós temos que mirar, nós temos que compreender como nós estamos vivendo, trove? Dus hier moeten we goed bij stilstaan van hoe kunnen we dus tot overwinning komen? Door die ta paras que viam, te verdade? Door te zeggen, er staat geschreven. Esse consejo na nós está. Dus dan is het advies aan ons. Para nós sempre por memorizar texto. Dus zodat wij dus bepaalde teksten kunnen onthouden. E hora que tentação vem. Zodat wanneer de verleiding komt. Nós podemos tirá-le riba Satanás e visa ta paras que vi. Zodat we het op Satan kunnen gooien en zeggen, er staat geschreven. Mire, ta paras que vi. Er staat geschreven. E mescos que ela ui baila Jesus. Dus net zoals hij dus dan moest weggaan van Jezus, moet hij ook bij ons weggaan. Oké, die tres dan mostrar met tempo. Ze laten me de tijd zien, broeders en zusters. Oké, en die tres acusação contra Jesus. De derde aanklacht tegen Jezus. Let nu goed op wat het is. Het bisabo, oké, nós bewaarden lei. Het zegt oké, we kunnen de wet, de geboden bewaren. Pero de neki tanten ku koste bom. Maar alleen maar wanneer het goed gaat. Ante eure hende bewaarden lei. En dan kunnen dus de mens wel een gebod bewaren. Tanten wat de bendition aan een goed trabajo, na jute bij bona school, na kabislag por cierto. Zolang je hen zegent met een goede baan, hun kinderen zijn geslaagd op school, het gaat goed. Es uma bij VWO, otro grado na una. De een is naar de VWO gegaan, de ander is afgestudeerd bij de universiteit. Je rijdt rond met je auto met geslaagd erop. Merk je niet op dat als de kinderen geslaagd zijn, zie je niks op het glas? Of zie je bij PBO, want dat is weer. En als er dus naar een laag niveau is, dan zie je niks op het glas staan. HAVO ziet er grande wat moet hè? Maar als het een HAVO is, dan staat het groot op de auto. Orgulloso, vol trots. Want het kind is geslaagd. Oké, dus ora kost bom. Maar dat is dus wanneer het goed gaat. Fácil bewaar de lijnen. Dan is het makkelijk om de geboden te bewaren. Dan zei diabel die oké, great. En daarom zei de duivel, ja, dat is prima. Bewaarde, angela waarde. Jij hebt het bewaard, de engelen hebben het bewaard. Pero de neki. Ora que costa malo hende no bewaarde willen. Maar wanneer het gewoon slecht gaat, kan de mens je wet niet bewaren. Pregunta, Jesus tem testigo aqui não? Is dat een vraag? Heeft God hier getuigen? Jesus tem como testigo? Wie heeft God als zijn getuige? De escritura. Dus in het woord. Quem aguarda a lei? Escuta bom. Quem aguarda a lei de circunstância duro
Singap. Wie heeft dus de geboden bewaard in slechte tijden? Oké, het is een Job 1:20. En het zegt dus in Job 1:20. Essa aqui é Jesus o testigo. En dit is dus de getuige van Jezus. Jesus a permite diablo quita bestia, ju, vaca, turcos fugir. Dus God stond toe dat de duivel dus alle dieren van Job heeft weggehaald. Job 1:20 diz: "Eora Job land as keer supain, zeg de premier party." En dit is de eerste deel, dus in Job 1:20. Ela tira su corpo bogo su cara tena suela e ela se kiko. En wat deed hij toen hij zichzelf op de grond had gegooid met zijn gezicht? Ela adora ding e situação malo e. In zijn slechte situatie ging hij aanbidden. De wa kiko Job te visa. En let nu goed op wat Job zegt. Sunu mi sali for di barriga di mi mama. E sunu lo mi volve inang. Senhora Duna, Senhor te quita, bendiciona e non. Nós vamos dizer que de tempo duro. Kunnen wij dat ook zeggen in slechte tijden? Não para bo salário onverwacht. Als ze je salaris onverwachts stoppen. Depois de reza tanto, bojuta morir toch. Nadat je zoveel hebt gebeden en je kind sterft toch. Nanga reza pavo. Ze hebben voor jou gebeden. Lobo sigue bendicionar Deus. Blijf je dan ook God zegenen? Lobo cai abou e adora Deus toch. Zal je dan neervallen en nog steeds God aanbidden? Socorro bom. Deus que tem nós como testigo toch. Want bedenk goed, God wil ons als getuige hebben. Kita passa ora amico wo começa maldicionar. Wat gebeurt er wanneer wij beginnen te vloeken? Correcto. Dan zijn we dus... Nós doen Satanás echt dingen vício. Dan geven we dus de Satan ook een deel hier in deze oordeel. Hij zegt, hey, kijk hoe ze klagen. Kijk hoe ze zijn gestopt om naar de kerk te gaan. Ik zie niet dat die zuster meer op Zoom komt. Die broeder zit niet in de lijst wanneer ik er naar kijk. Die komt niet meer naar de kerk. Waarom? Nee joh, waarom? Hij is zijn baan kwijt. De Satan krijgt een voordeel in het oordeel. Vers 22. Dus hier, dit alles heeft Job dus niet gezondigd en hij heeft de schuld niet gegeven aan God. Zie je wat voor groot geloof hij had? En ik kan me voorstellen dat Jezus alleen maar zit te wachten tot Satan klaar is met praten in het oordeel. En dan brengt hij dus Job naar voren. Job capítulo 1 vers 6. En het bedenkt goed hè. Mi servidor Job, homem recto e perfecto, apartar voor die maldad. Mire, dus zien we dat? Wat te weten? Kijk goed naar wat het nu hier zegt. Dus de engelen en de werelden die niet gevallen zijn, staan allemaal eromheen te kijken. Dus we zien dus in Job 1 vers 6. Juist, hij zei van waar ben je gekomen? Je ging heen en weer. En toen zei Jesus op een dingen bij bingo wat erbij bingo. Wat consideer Job? Toen je dus heen en weer ging, heb je dus Job gezien? Heb je hem aanschouwd? Maar consideer maar lege bij zo, bonte laga mi paso no. En hij zei ja, ik heb hem gezien, want je laat me niet langs. Just kite bendition ma mi drinta. Haal die zegen even weg, zodat ik naar binnen kan. Dios conoce Job, ela sie. En omdat God Job kent, heeft hij dat gedaan. Pero wak. Maar soms is hij bang bij ons. Want hij weet wanneer hij soms Satan toelaat, dan beginnen we gelijk te klagen. Te piepen. En hier kunnen we dus verder lezen. Versículo 20, aqui na te mostrele per lá em bula bij Job 2. Dus hier bij vers 20, maar ik ga even verder naar Job 2. Maar zo waak, Satanas is oké, ja, is het eenmalig in la paz. Nee, Satan zegt nee, dat was hem alleen maar eenmalig gebeurd. Job subesta bom. Dus Job was in een goede bui. Omdat je toch al zei dat ik aan het eind van de maand iets voor hem zou doen. Geef me nog een kans. Oog om oog, tand om tand. Misschien vond ze dus de koe niet erg. En ze dachten van nee, de kinderen zijn er moe van. Ja, pero wat?
Laat me zijn lichaam aanraken. Nancy, Senhor, sorry, eta e Nancy. En daar ga ik hem wel hebben. Jesus que conoce, En Jezus die hem kent, su testigo, zijn getuige, ele oké, hij zei is ga goed. je gang, não quita su vida assim. Doe het maar ontneem zijn leven niet. Versículo 10, Job 2. Bij vers Het 10 is- van Job 2. Juist, maar Job observa bota papia maneira como é boa bota papia. Acaso nós temos afseta algo que está bom for de Deus e não afseta adversidade? Den tour is aqui que de visa. En wat zegt Job het? no apeca com su lepnam. Job zondigt dus niet met zijn lippen. Oké, dus nós também também passa dingen setting aqui, den revolution de stress, não é verdade? Dus we zullen dus volgens Openbaring 13 er ook doorheen gaan. E nós também me seta Jesus su testigo não. En wij moeten dus ook een getuige zijn van Ora Jezus. nós não po comprar, ora nós não po vender. Wanneer we niet kunnen kopen, wanneer we niet kunnen verkopen. Nós começa a querer, diz Senhor, pero barriga da grunha, hein? Beginnen we dan te klagen en zeggen, oh Heer, maar mijn buik hart? Of nós está para para Cristo. Of gaan we staan voor Christus? Dus de outra palavra, Jesus su testigo a vindicar o caráter de Jesus. Dus met andere woorden heeft het de getuige van Jezus moet het zijn karakter overwinnen. Door ik querer Overnemen. sem peca. Door niet te zondigen. Dus ora que orado não nada mais e nada menos que não tenho visa. En wat moeten de toehoorders dan zeggen? Nós não tá hanha falho de Jesus. We vinden dus geen gebreken in Jezus. Alleen bij rapidamente so Satanás die wak, tem comas. Laten we nu snel verder gaan van Satan zijn. Er is nog één Zo ding. tem comas. Er is nog één ding. Escucha, Luister, que te visa? wat zegt het? Ok? Assim, não se passa agora. Lá em wak. We hebben dat al overgeslagen. Aqui nalang ete bisabo é cita de visa de testemunho para a igreja. Hier zegt de citaat is ons. Agora vamos de speed up por motivo de tempo. Ik ga dus snel verder vanwege de tijd. Ok? Ete bisabo morto promeco desonrar of transgressar Deus sua lei. Dus liever de dood dan Gods gebod te verbreken. Lo meseta é moto de cada cristiano. Dat zou eigenlijk het doel moeten zijn van elke christen. Ok? Revelação 4:2, vou ler na casa. Dus Openbaring 14:12 kan je dus thuis lezen. Ok. Dus, aqui nalang, ok, laat me wel zien, ok, laat me kwijt toch? Oké, laten we dit dan toch nemen. Het is al Satanas de parte cora. Het zegt dus hier bij het rode deel. Dat tra pa misinterpretar het karakter de Dios. Dus Satan werkt dus eigenlijk om de karakter van God een andere voorstelling van te maken. Pa e por seduzir, Zodat hij mensen kan hasta verleiden. si ta possível e eleginan. En zelfs de uitgekozenen. Ok? Dus nós estamos aqui na minha irmã, estima. En we zien hier dus, geliefde broeders en zusters. La me bula bij ne acusação 5. Nos falta essa aqui com domas. Dus laten we eventjes naar de 5e Acaba não aanklacht se gaan. acaba. Nada vou falar mais, komen só aan vou een einde. sinta. Maak je riem Tem stevig vast. cave sinta. Alright. Ok. Que começa da visa? Wat zegt het verder? Ok? Dus aqui na visa é simples hecho que nossa peca. A mim é outro ângulo. De simpele feit dat jij en ik en de engelen hebben gezondigd. Wak, bono aduna nos een chance. Dat komt omdat je ons geen kans hebt gegeven. Ok? Pero o com ser humano simples de doen een chance ou não peca. Waarom geven sommige mensen wel de kans wanneer zij zondigen? Wa é coisa não te justo. Kijk, dat is gewoon niet rechtvaardig. Dus boa justiça wa é não te recht. É foi balans. Dus jouw gerechtigheid is niet rechtvaardig, het is uit balans. Pergunta. Deus De não vraag? dona Satanás een chance de spegar la falha? Heeft God Satan geen kans gegeven toen hij een fout had gemaakt? Ok? No uno, ni dos. Ok? Ok, pero ela parse ela em verkalking, de verdade? Het lijkt alsof hij vergeetachtig is geworden, of niet? Dus não pode compreender o amor de Deus. Hij kan dus de liefde van God niet Como begrijpen. Deus por salva pecador maneira amigo. Hoe kan God nou een zondaar net als jou en ik redden? Depois de peca. Nadat je gezondigd hebt. Pero wak. Maar kijk, Nós cada uno por escolha, de verdade? maar elk een van ons kan kiezen. Hechos são 17:30. Handelingen 17:30. E Deus passando por alto o tempo na de ignorância, a word declarar na gente que tu rende na tua caminho, mas te arrepenti. Pero agora, tá nós te escolhe se nós te arrepentir sim ou não. Maar wij zijn degene die kiezen of we tot bekering komen. Joshua 24, toch? Versículo 15.
Dus vers 15. Y Deuteronomio 30:9. En Deuteronomium 30:9. Ito bisa skoe awe king mo ta sirvi. Kies vandaag voor wie je kiest, wie je dient. Of den Deuteronomio 30:9 skoe pa vida. Kies voor het leven. Juist, dus Dios awe de moeste goed in iki, mi wisio ta recht eta. Dus God laat gelijk zien van nee hoor, mijn oordeel is gewoon Ito rechtvaardig. din balansa. Het is in balans. Paso picata quebramento lei. Van de zonde is het verbreken van Gods Pero te wet. pensei bini pa exigentie die lei pa worden cumplida En dingende. daarom ben ik dus gekomen, zodat de eis van het volbrengen van de wet in de mens volbracht kan Si worden. je hende nanse di novo. En als de mens dus opnieuw geboren E wordt recebi di mi spiritu. en ontvangt van mijn geest, E ora e hende porwarde lei. en dan kan de mens wel de wet bewaren. De mensen botambe akira de mi. Dus als jij ook verblijft in mij, Automaticamente ami dembo. en ik automatisch ook in jou, E ora e exigentie di lei tambe por worden cumplida. dan kan jij ook aan de eis van die geboden houden. Dus Satanás rabia e eche con Dios. Wak. Escucha boro mano, dogo no se vai terminar met de bisabo. Dus de duivel is boos op Jezus. O diabo te rabia eigenlijk ora con nos kana recht. Idee camina di Dios. De duivel wordt eigenlijk boos wanneer wij dus eigenlijk Zo, gewoon ik heb- recht op de pad van God Ik heb prueba wandelen. con nos no por. Want hij wil eigenlijk bewijzen dat we het niet kunnen. Filipenses 4:16, que te visa? Wat wordt er gezegd in Filippenzen 4:13? Turcos me por de Cristo kende. Juist, não é verdade? Alles kan ik door Christus die me kracht geeft. Lo Is que niet é waar? impossível para gente, está possível para. Wat onmogelijk is voor de mens, is mogelijk voor God. Turcos está possível, pesnanguta. Juist. En alles is mogelijk voor degenen die van de Heer houden. Sina peca, Zonder te zondigen. pero na arrepentir. Ze hebben gezondigd, maar ze zijn tot bekering gekomen. Of wat a menospreciar a riqueza de su carinho, Of heb je geen waardering voor, minacht jij dus deze cadeau? tolerância e paciência. Sin sa que o carinho de Deus te baba no arrependimento. Mas mire, que men Deus ave, o penúltimo. Dus nu als laatste, Penúltimo, juist? Oké. Dus Deus wordt meer humano estima. dus God nu mijn geliefde broeders en zusters. Juan 3:16. Johannes 3:16. Pa sombra Deus estima mundo. Omdat God de wereld al zo lief heeft. Juist. Ah? Ela dona su you, Cristo Jesus. Não era su único you. Hij heeft zijn enige geboren zoon Christus gegeven. Pa quem que quer denje. Opdat iedereen die in hem gelooft, Não vai perder. niet verloren gaat, Maar aan je vida eterno. maar het eeuwig leven heeft. Oh, jammer. Como eu tenho skip een parte mais importante is. Helaas moet ik dus een heel belangrijke deel overslaan, So mi tempo acaba. want mijn tijd is voorbij. Pero minuto ser assim essa aqui. Maar ik zal dus niet eindigen zonder deze. Que men die awe e vicio aqui. Dus vandaag is deze oordeel. Isaías 5 versículo 3. Dus Jesaja 5 vers 3. O habitante de Jerusalém e homem de Juda, juzga entre Ami e Miconuco de Vendruif. Ok? Quem te conuco é casa de Deus. Van wie is de tuin? Het is het huis van de Heer. Que me awe e saki e vicio aqui, Jesus tingo passa recht denje. Dus vandaag niet door deze oordeel moet Jezus er gewoon goed uitkomen. Eu rado nang ora na wakanda visa in verdade no tin fallo de Jesus. Als de toehoorders kijken naar Jezus, moet zeggen: nee, er is werkelijk geen fout in Jezus. E aqui na lá em Visau Satanás rabia mesmo. En hier op dat moment ontploft Satan helemaal. Para nós vai terminar Satanás rabia. Dus Satan was boos, zodat we kunnen eindigen. Bij je meer fiscal rabia bent tu ko den ding sala di corte. Heb je eens gezien hoe een aanklager boos is geworden in de rechtszaal en alles gegooid heeft? Normaal se mire é acusado rabia. Vaak zien we dus dat de verdachte boos wordt. Ora não entende que não tem 50 anos de prisão, 60 e na América of doodstraf. Wanneer ze dus horen dat ze 50 of 60 jaar een straf krijgen of zelfs de doodstraf in Amerika. Que bula briga com isso. Não verão se mire toch? Dan willen ze opstaan en vechten met de rechter. Hebben we wel eens gezien, toch? Para que na acusado de rustig. Maar hier blijft de verdachte heel rustig. Fiscal Satanás rabia. Het is de aanklager die juist eigenlijk boos wordt. Então wako. En let nu op. Pessoal, que hace o? Wat wil hij nu doen? Aqui nanga wo e que bisa eure e después de Milanian. En hier wil hij dus zeggen na de 1000 jaar. Ito bisa aqui nan después de 1000 anos at by equestat revolution 20 de bisa. En het zegt dus wanneer hij dus na die 1000 jaar dan komt hij en dan zal hij de stad nemen. Anto de reunitur e nacional.
En dan zal hij dus alle verschillende naties bij elkaar Para verzamelen brincar contra o Estado Santo. om te gaan vechten tegen de heilige stad. Lecena cas me não pode cubo. Lees het thuis, ik kan het niet met je doornemen nu. Então, enana finalmente Satanás kan me revelar mes quem é tá. Aan het einde zal Satan totaal openbaren wie hij eigenlijk is. Juist, agora. Door que vai revelar, o que deve seguir não. Dus omdat hij zich gaat openbaren, É deve ser me nota tu me cosa aqui. hij zegt, dit pik ik niet. Tá me tingo a adoração. Ik ben degene die aanbidding moet Tu me na krijgen. bom of na malo. En hij neemt het op de goede of de slechte manier. Juist, então este versículo aqui, de versão 27 de 9, vou ler na casa. Deze bijbeltekst kan je dus thuis lezen. Então aqui na hermana vai de visa. En hier zegt zuster Ellen White het volgende. E gran controversia a terminar. De grote strijd is tot een einde gekomen. Pecador, of sim, sin en sin. Dus pecar e pecador não lo notem mais. Dus zonde en zondaar zullen niet meer zijn. E o universo inteiro agora está limpo. Het gehele universum zal gereinigd zijn. Ah, bobo mira e harmonia aqui de criação. Dus je zal de harmonie in de creatie zien. E é sunco a crea. En van de schepper. Voor die dieta flui vida e luz. Vanuit hem straalt leven en licht. Ok? E assim todo o mundo não lo declarar al final, Kiko. En zo zullen alle werelden aan het einde verklaren Que Deus está amor. dat God liefde is. Waar kom je wees? Estamos nou. Zie je hoe de rechter het nu laat zien? O rado aan de mira. Dat de toehoorders het zien. E aan de mira verdade. En ze zien voor Não werk. tem falha em Jesus. Er is inderdaad geen gebrek in Jezus. De Satanás em realidade é boosdoener. Satan was werkelijk de boosdoener. Sombra Deus está Want God is amor. liefde. Kiko nós lo declaramos. Wat zullen wij vandaag verklaren? Que Deus está. Dat God Percebe visa. liefde is. Salmo 107 versículo 2. En daarom zegt het in Laga Psalm esnan 107. que o Senhor a redimir bisa sina. Esnan que ela é vai ver 1 João 4:8. Ok? Yes. Laga sun que ela redimir bisa sina. Ah, esnan que ela redimir for die man die é adversário. Baake? Zien we dat? Que Deus está amor. Dat God liefde is. Pensei é juízo da terminar de misericórdia. En daarom zal dus het oordeel in liefde worden beëindigd. E trabalho worden cortar de justiça. Het werk zal eigenlijk afgesneden worden in gerechtigheid. Pergunta: Satanás tem rodilha? Satanás tem rodilha? Heeft Satan knieën? E tem língua? Heeft hij een tong? Sim. Ja. De Satanás também tem que confessar com Kiko que Cristo Jesus está Senhor para a glória de Deus. En ook Satan moet dus belijden dat God dus de heerlijkheid verdient. Ave me hinta merdia, sim, pensando que algo do hagnos, merdia para nós seguirão. Dus vanmiddag, voor degenen die hier zijn in de middag en voor de personen op Curaçao in de ochtend. Kiko nós los coe ave. Wat zullen we vandaag kiezen? Nós los coe die nos banda também, que nós te sirve, Senhor. Zullen we ook kiezen voor de Heer? Kiko nos visa ave. Wat zullen wij vandaag zeggen? Josué 24:5. A mim e minha casa lo sirve, Senhor. Te verá? Mijn huis en ik zullen de Heer Sabe, dienen. para nós para clausura. Zodat we nu kunnen afronden. Cada vez que a mim e abo peca. Dus elke keer wanneer jij en ik zondigen. De boek de Hebreeën aan de visa nós crucifica Cristo de novo. Zegt het boek Hebreeën dat we Christus dus opnieuw kruisigen. We zeggen ave nós te visa, Senhor, ajuda-me para viver vida. En daarom vragen we vandaag, Heer, help mij om deze leven te leven. Passou me quieta testigo fiel divo. Want ik wil een trouwe getuige zijn voor u. E me que vindicavo carácter ribatera. Want ik wil uw karakter overnemen hier op aarde. Pa ora Satanás mostra riba me. Zodat wanneer Satan naar mij wijst. Abo demo vicio. Dat u dan in uw oordeel. Por visa essa kita uma compra com sangue. Kan zeggen, nee, deze is één die ik heb gekocht met mijn bloed. Eta justo. Die is rechtvaardig. Pa sombra eta bisti com mi bisti de justiça. Omdat hij gekleed is met mijn gerechtigheid. E pensei, awe eta mi testigo. En daarom is hij vandaag mijn getuige. Ami awor por salvele. En ik kan hem redden. Juist, é sungo tem vergonha de. Degene die zich schaamt voor mij. Ami também tem vergonha de delante de mi tata. Ik zal ook me schamen voor die persoon, voor mijn vader. Quando de nós ave de visa, Senhor, ajuda-me para me dar testigo.
Wie van ons zegt vandaag van, ¿Verdad? Heer, help mij om die getuige te zijn. Señor, ayúdame en verdad para mí no peca más. O Heer, help mij dat ik niet meer zondig. Vos palabra me aguarde de mi corazón. Ik heb uw woorden bewaard in mijn hart, Para mí no peca contra vos. zodat ik niet zondig tegen u. Háganos eso. Laten we bidden. Tarde de amor ave merdia. O liefdevolle Vader, op deze middag, Vos palabra está clara ave, Señor. uw woord is duidelijk, o Heer. En verdad, gente no está. We zijn in werkelijkheid mensen, Heer. En verdad nos tiene naturaleza pecaminoso. We hebben inderdaad deze zondige natuur, Heer. Pero avisa scoe ave quien nos sirve. Maar u zei vandaag, Heer, kies wie u dient. Señor, si mi peca, mas coe va sirve Satanás. O Heer, als ik zondig, dan heb ik gekozen voor Pero si Satan. mi obedece, mas coe va sirve abo. Maar als ik wel gehoorzaam, dan kies ik voor u, Pa Heer. sombra avisa en 1 Corinthians 10:3. Want u zei in 1 Korintiërs 10:13 Que abo lo provee of abre porta para nós. dat u dus een deur van ons opent. Pa hora que tentação vini, Zodat wanneer de verleiding komt, nós por aí via de salida. we ook gelijk een uitweg Para krijgen. nós não tinco cair para soma diabo tenta nós. Dus we hoeven niet te vallen omdat Satan ons Para verleidt. nós te escolhe para cair toch. Wij kiezen om toch te vallen. Pa so babisa bo gracia te suficiente. Want u zei, uw genade is voldoende. E babisa na nós baduna poder para vir ajuda de Deus. En u heeft ons de kracht gegeven om kind van God te zijn. E babisa de Romano 1:6 é justo da viva para meio de fé. En u zei in Romeinen 1:16, de rechtvaardige leeft door geloof. E babisa tur costa possível besnango ta querer. En u zei dat alles mogelijk is voor degenen die geloven. We say, ave Senhor, kiko mas, bo wisje ta justo. En daarom wat nog meer, Heer, uw oordeel is rechtvaardig. Ajuda nos pi justicia. Help ons om zo te leven, Heer. Para meio de bo poder nos te pide, Yahweh. Dit vragen we omwille van uw kracht. In nome de Cristo Jesus. In de naam van Jezus Christus. Amen e amen. Amen en amen. Nós queremos agradecer ao brother Steven por tremendo predicação. Quero evitar o prestem dilante. Assim que nós por ser a parte aqui com a cantica 340. Tracy? Ja, maar Romana dilante correzione cantica 569. No passa mi ducitata, no passa mi ducitata. Romana lanta para. Ai, no passava. Cristo tem
Me quero desejar tu personalmente presente feliz sábado verder. Nos quero invitar você para próximo sábado. Te presente também por de 19 de manhã até 3 horas da tarde. De cerca nós. Me quero pedir por a leid ene nang. Por favor. Dale un cantico para nosotros, hermano. Dale un cantico. Hermano, dale lia, hermano. Ah, ja, En boto que sí. Ja. Dale lia, hermano. Falta. Escoge conocer. Er waren... Escoge conocer. Vorige week had je ook kunnen komen. Ah, nee, morgen wel. Wat doe? Dos in uno? Dan had ik je wel gedeeld. Dos. Ah, ja. Dat geldt op. Nee, we komende wie dit aanstaande morgen wel.